Ebusia mesanso emobibia akwaba ede by emergency Ghana TV eso. And then me we ahopa. Isanse story ende yen saka no eya hwewo asem. Ye mame abepem wo fide mu ha sei no nua na sem a ode bae no. Eya we hosem. Eya we hosem papa. Ohienti no akoja ne ba ato baabi. Osi ofi be ma fofo nchen akotena be ma fofo nchen na fofo no okonya no kra no. Ono kra wasi case no kra de ma. Ntie ma me asemi die eya we hosem pa. Uhu de wi aye ma me eti nisuo. Aw. Ye ma me ti nisuo. The story we die eya we hosem pa. Eni ntie enche so no ye be kone akohwe video no e de aba. Ye ba na e de bibia ato aso. Me de ya we hosem de mame pa because the way aye ma me esu no. The way aye ma me esu no. Asemo ohia timi ma oye nyama bebre. Emema no so yesre. So nim se nipa no weni ngine hu bioma. Odi akola no yuyem na hwe no. Oye wadwe se won hwa akola na esa na ma no so ase pressure bia be de abeda yeso. Ye ma me ya asemi obeka yen na enye ne pese obeyesa so akoba ne sa. Ti yenko ne enko hwe video ne embra. Ye ba na edi bibia ato aso. Subscribe na like na fa comment so. Ne yele jai. Okay. Na mdo so ni min die jai. Ayo. Nti kotra no so no. Ono so adwuma o ye kua na mso so me poetry farm adwuma. Yinse no na my family planning nti na fe na minti ahoden minti me honam bibia na my hojo mi sore na minidi ya me deda ho saa na fe na odididi matem afi se na osini me kasana a change no odididi matem na se wote atia na le buofu no munamuna mema no na still na ndaso te ho afi kwa de fi ho kwa de minkobi metbe ma no so a na me no so la okwa afuma na midinachi no de bode o de aso na mama koton sa na mse da bi e say bla o meje adwuma di a mamiska na me fanya adwuma se bia metimi so di bi abo amema no o se obefa mi no efom adwuma na mege nti enu bia na eton a na de bia ba akohoma nti oni bia de mama ye adwuma je se ye adwuma no konanim bi so de mate akran sa afi one day o sole ya osian se wonu se efom na me kono se won ko efom dia me ma oba ne nko school ana mis me ba me fa na mba ne ko school dada nti se ene no beka se wa me ba nko school dia ene me mpene ene mamiska na mfa nko ya adwuma na me nko me fie na me so me se obom je 3 o se hwe je 3 ban mini bi me de ma nti se wonu se won tena ha akọ fo so fo ti munya botere me na me ko akobele e de ama wo ma ababa bedi enya adwuma ene na sa ma free hakọ na me a me hwesra de nsi ko no anoden afredie ma ye pasa blabum minti ukro nko nipem makadem eni fie ho ana mtetete mantwa na mse we de be se na kofato me hosi afredie zisa me nema ana me de ko me fie no no na ko afum oban ma se me nyina ko me fie se da bi we de meko amakoko pepa o pa bi de na we de anoden me ba fie no fele me se kua na me ko me fie me serew no se nyinse na me se nyinse ne de wo ho de na minim se mitimi aba ho aba jiska na hana metin de emwa me ne ma no wasi ansa yugumate afedu anyu di bese be na wotwe na me se de bi wa won flame wo so on sandi miska wo so on nyame hwe me ko hono ma na yere da na no eja awale no baba ene tiwa o senior min femi yere dim se show sister ko su net hoyi afedi amina mi hu de men kaina mi hu se mi ko ra da no me se mi bi se sister na sem ana mi gina ho fe mi gina je ho no ma na me se na black pia we
this na fie me na osere asa wo to na osere na am say of apia to me to free da na chi a oba na se di asem na am say me ba ho nka me jiska o siska ben wo free ase call ye na makofa me yire aba ona me na ebra ye adwuma ti miska bia me de ma wo na say me nyinse na me da ma ko hospital o say ai so ko fie dia ene pe kwan ya be fa so be ko hospital fi mi jam de nsa agumiti wo de mawu ye de ba sama ko fa tu husuo yi na blood ma mi sky na se o nhweme ene akora ne dia ene me fa nko yi nyinse no kora ntu na we de mi ntimi kora me nsa ne we me den o se hwe emfa wono kora nkasa na kwan fa so be hwe ho no ba de nyama asem ana ndisun de ko fie de ko hwe dem nim gwase na ebe yew na msole afie na wo se mkoko pepa odi msole ana se matesi abontene agona pawo pa mo so ebe na makoso bi saa na matoto akola hu ne ma kra o ma miskan ko hospital asimini bi o ma ndi asimini bi afedie ma se me wula me 7 months mi nko twa scan hospital kra mi nko bi timina ma hu se hu yam basa ene anka adwea amango eni so no su eni bla ma bele no afi na se me do kra me no mawu fi no ni ho kra se ba ya se ma antre me kunda da yi ho na me ko di bla ya chi be ya ma mi sasi fom ma me ni ma fu ase afi di dim ko tra man chebe bele mi su ni se ni pe ba pepe menim afi me na ma na mi su me da me na na we de be nim gwase na atumi afede ma ya mo bo okula mitim na koko sugu mi ni ba ko se first me sera mo scan ko hospital me ko ya me kaka no ma me hende sidi me ko ya na eji me to ho o fre bla se bla akuya ya leo e na ko to hospital me ko ya si mu ja kula ni ho nti bla na se me ma osolia nkwanta no tie ana osi wo ya aduane ho na okofa be mebu ho na osi da bi okofa be mebi ho atam so na me ne mai bi me ayi me free ho no na me nkopa wo pa ni mintimi nso ani ntino na uma bi eton fufuo ani abetie ti ebo 5 na me ko a day no ma keme 40 cedis afedo wase me meka abetie ne bankun dia be ma keme 30 cedis 30 cedis would free safo no elko no 5 cedis oba 5 cedis na aka me 20 cedis ano aye denams there bi ene midima no ka na menye febitifie nso a ekomo so deme nti mesi there bi meya ne kaka klasa ana medete wo na me se anti se bla no oni manyi nsan mafutu nsan kala o motui ono so won hweme mesere mo mo ka bibi nkyere no na omo ame na me se hwe okofa se kan na ma me pe ni ba ko kan ho o mokoye me ka ho bi e ko ya ko gu apaso na na yedi gina ne nchen asoma wa kan se oni de na buti na fobia ni krom hanum senti o papa ba oni ne beba abetumi tini nsa wa ama sa me dia ho awleho ene yawo hyedem sa na awo ka me a pi kula no ane nkula ne ma ba ku mi bibi ekuta me ndiko agona okwa madam fonse amame awoda unim sa awo na aka me se awo na aka na oniama we me se meniama meniniama o hwehwe ablawo ya abodam kokoko fa oniama bla so meniniama anam se be ma na mem scan to bos na wo so anam se me gene me di kura na eden nti madam me se mo ame o se da bi fe no mo fe no se bla we de no awa kana ne niama we wo se an koto o kare tv akoto black and white ti ko pon me toto na me de aba abla ne beduru ho no na ma wo mo dije omo ho no nyula ma akoma akubi ni omo ntade bi ma me ma wo da ho na ode niama ne ba na madam fo no jeye de ma me sister mo ni me sister ototo no de ba he de ba he no na maka se me ho de ntade cha metime ayime o ma ko fie tade chinye no da ma de chinye no ana na pa no oba ho so obi yime ba no mo se meka
aye 3.2 nti sika ewo no ho ni sika ewo no ho a ana ansisem obi a me mfa nso so ana me se mizum sika bi ni de tazen kura me to me bi ti me se no so sika no ho no mo a omomode ana onye na o se hai yo wo de jibo o sister fa so ana e de me ba o yim de me ba fie e be duru fie ana o se no enya de se na obetimi awale mienu nti se onya bia o de beba wonya bia o tene ba bi na te se wo jame onu a onhwe me no so onhwe akola no afei de medie pa mawo de medie kola no ano den fei ibi be 3 days okotu manche no twa abode no de bai obaya sikanka ho anam sibla na sika bi ni wo am ne beto na mkola aya aduane adi madam ene ye ko from ye sen ha ne ba e de na esi enti ayensa no na mitumeni a ntoni panim me na me ntoto akola yo da hoi pampers kola no mini bia mde bebo no ana me mu susum ni bu afo bia enti ye madwen se ene mekọ obi nim ho akọkọ pemwa sofo obi nim asole ewo nkran na me kuma se de pa cho da bi wo fro ka du nkran yo enti madam fubi na mjusu hu chensa mbese me kopa mo obi wonti o kai ska mambi ana mami ska mami 2 million na mdi bi ya lolo fe na mdi koy timkwa na mse asofo no oba ho ya wada na obeye akwanche no na nka so wa beye bi no nti okọ na mse sofo na mu na nka mihia na abeka ma asem bi a kire no na mse sofo de okọ se de men den ene akola ne de ene mi nsa amfa akola ne nkobiem ene me de mema obi awo ana me de akola no eja sister bi se maame so me mu ame tade aba na ba ana afi mi gina ho mpam se me tade aba no me ko amasa aba me ko amasa aba maame ne se adai me se me fa de na akola no so ada wo se kokko blast si a afi mi tisi kwa so dem se gum ti de su sa ko faka sa ba ni ja obi ni ma so na udwane e ja oba no me gba fie e ba fie no ma mi sam se tia o sa ba fin kra ba kuma se na oba no o wo sei o la o mi ensa akwa peche sa akwa peche no frumante confess it down you ana femijina du fie madam ada mi ntimi di ntimi nda mi bi ba na mi sisi akwa na bema kwa ne oba ena mi akwa ni chai na utwan be kumase ba ya no ma mi se gya akola no we usiwawu na mi mesu so mi zumi mi ho mi hu de me de ho akwa na wu we sim za kwa no wu oji ozi na akwa no ya da be ko wu oji ya nkwa ne ngo fofu ni mra bisifunu efunu o ma shifunu no yasin osi wo boda me a chew na mi sister odi me ki fle bla no osi bla ade na wa ni mi sister wo ya fle aga to sa akola ya le wansia confession na mo say we stage no we di oso no nyina fun so wa ye no wono abebe fidie wa akoda na wotwe miensa ahokyere nti wakoda na to bishop obi ni masori that's a so be prepare kan na we be akoja ba no anko to so obi ni masori ko fafa so kase avendie obuzida bi bla na se ma si ofie ni na se me ma wura kura lamba no onfa pero let me say bla bana wala mi de bana mi ya ni sem jaro juma mi di wachie
na me nyina mbasa yeni muzisma mbasa se ntem yeni pambi me kala kola oni mu no ekoye mai mai efise mintimi na madidi mintimi na mahebibia brana maho ameti asem ni wansi wo avere minister I record do small can say ono sa kwa no so wayela say see no say be enye na sem fa ho brana sifi ho until be na be 4 days na me call police station na me call report to me who say me ja me ba o baby sra o mo na me nkofa o mzi dabi asema wo ka we dey antiase obua police station me abodam ko obi antie me papa asa me kan no kore o say ablawo bottom wo ja ba wo he na me dem ba wo so fie obi anyi ani na me ba fie Ghana die obi kasem hiane ya nyini o me sister sidabi akua da se me si kono entra ho so akola no so onwu idi a ene yenye dan na mse akola no me da me na se me didi anidi hwede maye nti se die me sere omomo ame na yenkofa akola na se yenche bla no ye che bla na bla me ya che me na ye be akono obi akofa no bla na se me fa no ho na me sister sidabi on transem no ho odi asem na chi a timampontene na okoye no ana bla no so ba ho bi lana ba ho no ana patutu tim ho no mo de krata bla me se bla bia ba ye case atia me ana me se adan o se ohwehwe ne ba na me se bla ndo o se onimi ni ba ede na ohwehwe ne ba afede o se ai me sister se akra no emu ne ma de a ne o mu se me bi akra no wo ana o mo se one ne wo ho o se ai se sen o yere no se ai ana me se madam oboa enam no so na kofa remu nyina bae no msesen na me chechire mu se akora no ikoja na obaabi omse da bi obo amfa no nkotum obia ne ho tie me omse o ya abodam mfa no go hospital o ya abodam na protofon makotum me se no kro na me ka no mo de mu tie di wo ka no sa na wotwe ai sa 4 days now dem amedem de me kenyo omse mabodam mfa me nko ai no mko hwe ma adwunim na bibi koso ma adwunim se da bi akora no oni jin bia o hospital o wayi obi ni masole de ne ma obi o de mo nyina mba na mo mfre no mo mfre ho na imuntie o se da bi afei madam santi se ma me ni pa boni asa ko de akora meja so o se ho na se da bi madam me se akora no be ha se na de no ko yin ti mo de mo mfre hwe enhwe na mo se me boa mo se o bodama o se ti mi si adi ni no abla na me so na me dem e wo faade na pam na maba Mamponten police station afedie ye teke ma ye ko no na ma ye din 3 days aduane e fene aduane ni bi timi se me moya ha boni facha na me dawo na me sere abari nyankopon hu me mobo ma ye boni ati akola no ama me zubi akame zira ni hu me mobo na ma me boni nteme avendie kanima me tio madam ne se mame asma wo kan me flash no flye na ba na wunya ya wo de ma no ai police ni ba ko se ya na mo de number be tutu tv no so ana ofa bi no de man se o de asma wo kan ye mfela hwe ti okọ ho no na madam ne fere ofle ya na kuma se blanche fo ni bi fa no mo se hayo kuma se blanche mo se pa akla mo se na ye fle ho no mabusa se akola bi ho asem mo fle ya no mo se ya mpa obi be ja ne ba sa to ha ama mo de akora na ko hospital nti akora no hospital ansa no omoji adie to omoji di ye na je se afedie o masensa bibia so omode asem no e court mabusiafo kula no emema me base atam na menya na otwe
manya me wura me bosumi afini mu je tume oh madam foi e ma me bibi kura afanya mhom se da bi mfa me ho saa nko abusuafo me yafunu emra maduane obi ase da bi me yewudi ni afede obi apa me biasim obi yi mi ama afede me ba ko ne ba ho emra maduane na omo so me san ma me mo san keke na omo nko hwe mapom de na mini ahoden yi obi ama me dem sa ansa na me ma me bai se no mu ka sika wo nintina no mo yesa no sika nim dia ene mo ba be san no na mi kofie no na se no akura no ti ase be ma na se ono ise die na asimo ka ne se die ono ohia ne ba umbusa no police station se akura no no ohia ne se o se ne ohia ne se obehu no de na mame anyese ohia ne se ohia na wa agina hwe no na ka cha mo se me no awonchire o awonchire ma me ye munyina nyesa nga menyo ti esa akra na ekosi sei enjisa akra no wo obi nim ho ana omudem call court to say ngo peka ska na ko ja akra ne bra na me ngo fa akra ne mechi na ko omde ne be ma omo se omde ne be ma me ti esa akra no wanya sei akra no se enedwo ara wanya bosumi bi no no na me fa akra ne mechi no na mi wia me mfa no eso me fa e ti akra no nipa odi akra ne ma no oyo obi a oba sori wo ho ana o ti asole dan ho oh ya sole ba na be dra hu no no na dia akra ne ko police station ti akra no mo fra ya na madam se ayi no kole lady ni de ne ma me ampa ti omunya lady na ansa na omo conference ya ampa enti lady ni sa akra no wo ne ho akra ne dey say oh children's home away oh enknai to am say na police court no yama okrata bi se fa kona kofa ne bra ti dey say dia na aka lolo fa de kofa na ba na ne papa ne se no woni lolo fe se ono de ono no opeso ohu senka no kole keke ono nka so pa akra bi ase enti no omwa me e ma ye nkope ngofa akra bi ama me ame nkope me ka sika mama so de ko e madam je se asema de waye de hipa na am wonu hu no se ma fa bi hiya tete no au na man so kula fa shama de na mi di ma kuma chi piepia me mewu de ye me ese se o ma ese ma miensa de ketwa inka ho a miensa na ofi wo ba wo baba ku de ne ba kula ewi ase awere hu eze say police for na ma okrata asafa kwaje akula no na kala ole fe me de kuro me za champo bremo mechia e friend Monday biye ene ahwefo ina Monday biye crazy Monday pa so mama ewiase aya yetie edru emre bia esese yato yebo ase wo enema ho emfa ho ne esi wo yabrabum na se besi wo yabrabum ese yato yebo ase kakra na awade aya wo gyan no maame aya wo ye no wo mu nim nyansa ekyeye ena wo mu so ehwe niema ehun se baabi aya wo kure ammoa no wo mu atuyofo enso so no ene na amafo no so maame odon no setisen yo wo mu simu a bibie no ya wo kan ya wo mu ebeti baabi aya wo ko ene nka wonka okuna da no ho no mpo oh ena be men ekwan no opeso wadene fa so wadene ye lebra e wo nafu ene so wagya idea ene na awade bi ani wo awade be mpo so wanko hu abusua wanko ya hwe
ɛna wakofa ne mpla and sorry ne yire dada ne yire dada yɛ ɔkɔfa no ɔno a ne nani ɛwɔ no gente dada ano nyɛ so na friends and sister ne ɛwɔ ka nyinaa ne ne ɛwɔ yɛ nyinaa no so maame ɛyɛ ahokyerɛ ɛna sɛbi ɛnam sɛ ne maame tu ne fo yɛ a wantie so abusua nso ɛyi ne maaye etina aka wɔ ne nya akopɔn samre no mpo na so maame waba ha sɛ ne ɛna ka ohu kwan ɛba sompa sɛ kura ɛm sɛ nka akoda no kwankɔ di enkran nanso so no enya aba enti enkana ya ɔde akoda no kɔ na ɛme wɔn sɛ kuma sɛ asofo bi no wɔn so bebre wɔn sɛ na kana kuma ne ɛhɔ na ɔkɔɛ na nkɔnkɔ ɛbo sɔre kura because kanya sɛ ɛbo sɔre na obi ne masɔre ɛhɔ na no pɛ so ɔkɔ nka bi wɔ na ono so David ya no sa wo busore nso ena maami sister yi ekoye enti ko okoye ne so maami e ya ho kire ne yaw ena ode ko because be me ode ne tu nanim woyi na ma enti no ko ho no so no ono na ko me kire ne se ontimi nya koda no enso so aho kire ne wo yenti no na esese oja no wo be nyina wo su wo ba ye no obata de sebio police station kura ye okwa so maami ko mo to mbo ase ne no fukura no ebi ananka ahyese aye be di adanse se ye no kura se wawo anasbe yete sa na so no so maami se wo ye bibi ne sakatua no eba ma hwe kura a se wo nti ase wo ne fa ba bia enye yie na je so wo de ko sa tibia we se mu na meka no se samre no mpo no de ne ba peche no eba asompa se anka wo sof ba me ye bia bre enka nya ne se nka aduru se nka wo ma no pampa se ne me we nyina enso ne ya wo be se bi enka achi wo ka se lorry fam hwe se tutu ani so safo na wo pe akoyi sika ba enti owura e fe se ewura yi ne me pese me kan se enime bi won ma ya ntu ya boas yensu ni yakoma achi eni se tintin ya ka wasem de bia enye meme nyina ne wo odo meme di bi fa ma ayusu wo mo de wo ye wo mo dwuma a wo mo pe on se odo ni wontin wo ka se woni no enya afu ni biom no wabre no wo se odo ni wontin no wo ka so ko so jan man ko se ba no ya wo so wo pe no no hwe no hu se wo te ase no ekwa no ase ne sen nyansa bi ani enti be man to be frank wa ya ade bia wa bring nyame wa bring nyame na won hwe bibi nso so yie akoda no ya wonnum enufo no na otwe ensa ba na okoto no twene ye no oda so te ase enya boso mienu bisa onyankopon it is of my so dey aba ase ni ye say won ko dey na problem no asolve yesu timi dase me aba ya nti yo my lady me dase pi na enedwo na nso so adane ye yiyo enti ye yiyo na ye wo mu no ye mu bi no ye tie nkomo na in fact obi beka se ento wo a da se wu mu bi da sister yin nkomo a wodi no wo nte na se na ne ame ya ne se wu nhia be ma bone da wo ne be ma papati a wo be jana sinchen de akwa be ma bone no kopim se bi be ko wani e na wo be hunu se mema no ye wo mahuduo mienu e mema no ye wo de oye papa wo ho e na se bi ye wo wono ma omuti ankasa ni ho we ni tini ho e na okofa no wo ye ne hwenye ye be ma eni oba timi anyinsen wo se me de mempe wo mani ma hwe bra wo kofa no nso so na obai wo ma wo ya we so obai wo ma wo se wo ma ne de omo nka ho sister ikura ponke no kura ntu nefo na won kira ne ba bi fa ne nsam yenu so na bodwe ni hia wo se da ai ba ko ne ko ye no anya se wo ko ye no ma ntena wo sa afoforo ayeden aba ai tupak nwa ba tupak shako ni nwa ba no ba onu watuna tattoo ato ne na anya aguro kura onye tim ketwa ohun se kokwa a ogina sesedwa so se konfano che oso dan na anyway Tottenham Hotspur for ANB elogo na ukom wakom pay and ya pay free so yeah my lady akonfo nyina de adi omo asam no awreho na yenua be na nanka wo so onya abotre sanse abusua de eba ne yetuufo na se nyaje yirawo abusua nsomu o mbeja ama wafa ni nyina mu asase en sister na boafo na nka ohia asam to obi a eya na my lady manije wu pi se ubi ahoma ne tum enya sa nka nipa be wu asam to wa odi epewo bi na kire mu kire no ebi a obenya boafo na wo de sha ho a
bɔne wo hwei sɛ woyɛ baako a wobɛyɛ mienu de bia meka wohu sɛ bɔne a wɔyɛ ne sɛ na nka bɛrima na odi kan fa wɔ sɛ ɔsonson ne ho na ogya to hɔ na ɔkɔfa afoforo bɔne na etoa so afei wabɛnyinsɛn afei wayɛ stranded ohu ni ɔnyɛ bɔne na etoa so wagya akwadaa no de ama obi kura mpo ɔnyɛ dɛn wonim no bɔne na toa so a mesrɛ ensam timi si ensam timi si na mmom asɛm to wa wo de pewo bi na kyerɛ wasɛm kyerɛ no nya sa wo de ne nyina hyɛ ho a wo be wagya wo case my lady me da se na ratata me se on se kwan awura na fa so akogya akwala no ne duru ba bi na me bisa se awura se de na police for no kan na o se duru ba bi o so mbisa o so mo busa so pagya wo ba free kuma se sa e de konkran asole bebrebe wanya baabi ase obi num asole de ekugya no ho a kofa asema ma obi my lady se wa dwiru mu da ho a wo nya sa ne lady men kan kese enne na kan kese da be men asemu no my lady si egu so wo ko tua ife ai konfo beneza onzo de nananom mesi baabi edu be my lady men to aso free my lady hwe mesi men no binom ebinom nso anyansa my lady untimi mfo bia de enya no basasa baby entia beba wa nu onim so wo mamiensa unim ana akofai nyinsan aba my lady mami we an waye kura no e wo senko ye sini se my lady aho kire ya o aho kire timi ma wo ya de bia wanhwe a wani beba ho so na awure no watwimako na de agu nani ana oda kaka duro asafra asra no wote no ho ba bi ente na onka fra my lady insise obi beye bibi na wase awura ka fra wate o muso wa fa ne ma yam o my lady no kra na make na maboto papa ebi se ensema awura ne ka no onu ase na nka support kakra bi o ba bia my lady nke nkoduru sa ana krati na hwa ama wa fa yawem na my lady de nti a ode na ni kire bishop wonom no bishop ta yesa adoye ni bi oboa nipa o ta boa enti no onu ahunu se otimi kopie bishop o nim pe dia eden a ko ba boa no ana nkran so na onim so otaate enti na ma wo konkran no enti my lady awura wa fom wonu no ho ana odi abeda we dey jiga my lord fe ma ye na my lady say ye pon ana me no mienu ahunu de be we dey jiga tell wo se wa butu awu mabutu na de ye bibi se me mabutu sa no ne no me no mienu ko office a ne ehu my lady bua be ma na Abraham pa men sresre ni kun no se so wo kwasa mpani de nti a eho no na me chief producer de etia me nanso nti na ma ye mpesi be gugura ho de no nti a branch na ode na fa so no wa hye na ne ya nti se court wa hye se ewura ne nkofa akoda ne mra na ye nya no na onfa ne banko a nyame eni wa je akora na ne ku ne meje no maledi na bosume mienu de oyeda abeje no o si nya wo ba enti bosume mienu de obeje no kwan be so enti awura na busua no ewo mu se wafom nanso maledi nsesu o mu yi o mani mane sa se si e wawu a me kam o mate wo se safo nya sa abusua yi minim se na o mo hwe no maledi wawu se si e ya o abusua pani be front matuntum edi ko gya boniti de bia bone beti se me disi ya wu te ka front akotofu ndaka so be na yie eno no be haya gro ampe mattress ankrofo ba beta enano na aka asem bi se yesi aduane ye noa na se ye woda na se ye ni me ufie ya noa no ufie de abusua pani be mia ye jollof wusi afam acha mankrofo enne won so wasi police station asem bai omugina won se se yesika sem dia ene nke ye ma no mu se yesika sem no onso mu koi ko san krata no maledi ye be sire abusua no omo hwe no ma nyina ma no onuma duro wu a ye de wo mba famra kwa so omo nyina aka no ma hye na ne ya no ya da se abusua ebusua me ka che se asemi die yawe ho sempa me do bibia sese oje bre ma ye kotie audio no e baaye na ye ma me asemi die aw ye ma we ho ohia timi ma wo ya ade a umpese obeye anka ye ma me tina ni ku dada no ho a anka we nia emba enkoba
Boy and adwin say we there from fan pine to fire ankasa. Oya na adwin say ofini kun dada no akofofo no ho at least obenya asumdwe ba ho kra de enye kra. Hwe de wi aye maame ete ha esu. Eche say ade na waye ne eye ne ya utimi koja akola e won kran. Ono a koja akwa no wo ho no oba akumase no no a oda untimi nna. Oda untimi nda. Akwa ni nyindu baabi ayo. Oya na adwin so okoje mboa aba. Ono ehu se enkowie hwe. No ja akola no ho. Esa ne chikofie. Ti ye mami asemi die. Ya we ho sempa. Be me you anyade. Be me you anyade kraka. O die se unpese obe wale maame na. O die hwemu na hwa akola no. Maame no ni problem ne se akola na odi na be wiase mu a ohun se akola na ba beben. Enne ye maame ne ya. Esa so wo ni ske bia wo ne ho. Even edu se ya tene na ye ka chen so nko nkan ho nko fa akola no emba kwa. Kasika kwa onibi. Kasika kwa ye maame enibi we kire se ohia ne die adokro na nkasa. Ye maame asemi die eya we ho papa. Uti baby baako ana uti fa ko baako na hu se emmoawa na wefi ho. Ba hu ni se uti ho no ma ebeboawa na watena ho boko. Oya na adwin so ofi ni kun dada no ho akofofo no ho. Ena modo a na owo ma fofo ni ntin. Ohu ni se o ahadie ebekoyie. Aso hwe. Hwe bebi a ede ye maame akwakoyi. Yentu ye hofo. Yefa ye maame asem yi. Entu ye hofo. Busua. Na meka o se aha egusua emergency Ghana TV. Subscribe na like. Na dani deni a odo commenting so ede aba comment section. Na wa share ede ama afofo nso. Edi ameje so ane kechi mami esi enesen. Ubetimi nso afemi ohimalizi meje oso. Yebesanso eshia ewa. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.